Hakajingla ka perlok kapedeng ka Arsenal persa ya ka Como. Habo phais gini gajingla kai bro arli tim kud gajingla kai lama la cigul. Yaki gol jong ka Arsenal yo bantep hagamnit balai fulai. Yaki gol jong ka Como yo bantep hagamnit pas sawolai. Kan balarai ban ra gini gajingla kai shak penalty shot out. Kan badai penalty ka Arsenal kalau ban khur ganam job hadin magala ban film ya ka Como la sawla lai gul. Hakubai bagajing ka perlok kapedeng ka Manchester United persa ya ka Linz. Habo phais gini gajing kai kel kud gajing kai lama la cigul. Yaki gol jong ka Manchester United liyo bantep hakamnit ka bakan riu kat bayi yaki gol jong ka Linz liyo bantep hakamnit ka bahar phondai. Kat balang bagan hingga nami kai larai ban ra gini gajing kai shaka penalty. Kat badai ka penalty ka Manchester United kelak ban khur ganam job hadin magala ban film ya ka Linz. Hastan la sawgul hak penalty shot out. Hakubai bagajing ka perlok kapedeng ka Deportivo persa ya ka Real Madrid. Hab phais gani gajing ka Real Madrid kelio ban khur ganam job hadin magala ban film ya ka Deportivo tachi gulunat ya ka gol jong ka Real Madrid lio ban thep hak manit bas sausan plus way ya ka bala thep da Ibrahim Diaz ya ka bol laira pendu da Arda Güler. Hakubai bagajing ka UEFA Super Cup final hapdeng ka PSG persa ya ka Aston Villa. Habo phais gini gajing kai ke PSG kali oban khur ganam job hadin magala ban film ya ka Aston Villa la al kuwi gol ya ki gol jong ka PSG li oban thep hakam ni ka ba arpro leng ba ukhi chak faras kilya kan ba hakam ka ban ru li oban thep leng ba udisere doe kan ba yi gol jong ka Aston Villa li oban thep hakam ni ka ba sabusan leng ba umatjo kan ba hadu bukut kajing ka PSG kali oban khur ganam job bat kali Arsenal manra ya ka trofi jongka UEFA Super Cup final. Hakubai bagajing ka Duran Cup hapdeng ka Nerco FC persa ya ka FC Rangdai. Hawa phais gini gajing ka Nerco FC kali oban khur ganam job hadin magala ban film ya ka FC Rangdai lala le ka wigul. Ya ki gol jongka Nerco FC li oban thep hakamnit ka ba arpanyau hakamnit ba prabu kandai hakamnit ba kandai film plus sau kan bayi gol jong ka FC Rangdai li oban thep hakamnit ka ba kandai leng ba kani kanam job ka Nerco FC kam om don Lazio Bandung shakan now out stage kan ba ka FC Rangdai wala da ka sa perem lo kani gajing kai Henry da ka ba ka main 2 point kali oban rung shaka quarter final. Hakubai bagajing ka Duran Cup hapdeng ka Muhammadan SC persa ya ka Emirat. Habo phais gini gajing ka Emirat kali oban khur ganam job hadin magala ban film ya ka Muhammadan SC la ala ka wigul. Ling ba kani ganam job ka Emirat kali oban rung saka quarter final. Kan ba ka Muhammadan SC kanam don syu kalat ban rung saka quarter final. Sibit on yelek kai ka Bodolan FC persa ya ka Karbiang Long Morning Star hak por Saudi. Ka Jamshedpur persa ya ka Indian Force hak ju ka por Saudi. Ka Shillong Lejong ka Persa ya ka Langsning hak por Niawaji.